Nina wikwatio kana muthenya waku wethiwa wi wa kwaila ni ivinda yingi isio ya bikangu thoche ndine wa kilungu cha uiti muthenyani wa umuthi na ni wikwatio wakwa kana mavinda ala bitukite ni withitwe uende na utetheka kumana na unene na witu na yu nenda uthocha daktari abikiye na utubundisia maundu meki bathukanio yuluwa waku wa nebu na daktari. Yes. Ndia uthocha kilungu ni kitu muthenyani wa umuthi utabie masitwa maku na okula withwa. Kwa masitwa wa Dr. Mutuma anumite the best hospital ilaithwa Nairobi in South Sea na nini ka research kana ukunikili thini wa Kemri na muno kunikila yulo wa cancer. Nendi na kwenye nita wa Faith Mackenzie wa Mutunga na tuyambia daktari. Yes. Tuendo nene wa yulo wa kuiwa nebu. Yeah. Kwa tubathukanisye mawawala tuithana mo makuiwa nebu. Ni kwatia ibu otondo tisi ni mithemba mingi. Pe ibu ilathi thwa pa uluka na ilatu yata kwa ikamba kapaso. Na pe ibu ilathi thwa pa katikati pa mukautini. Tumita parabiliko kwa kisungu. Na pe ibu ilathi thwa pa entheo kana pelvic region. Kui mabutu kwa nasema pinda atatu. Na mwendola ngita nenie ibu ya kwa wene kapaso. Kana kuungwewa. Na muno eta wana H pylori na thina withwa we ibune ibu mbene ibu ila yenda ilika leu nondo ita ena kitau na kitau chu wala leu muna ni chambia kwalia sengo kambi tabika lakini omonde tenda ne yoloka ibu ila ipa katikati wechaithia ibu no kwa ibu nania kana we na gas andoke masame na ngasi na wala pa nokese ibu ibu nania na saingi ukeza miri yaku ni kwamba na wasia anondo wa ngasi yesu na ibu muno ila cha muno ila cha panini ibu ila cha muno ni ila ithwa pa yandi ila mundu ethwa yitoa na kiota na kiomati lakini ndo ne ibu ila pa katikati wechaithia wakwate pupa utewa mkauti wa ina wo ne wa yalia ne wa bonanetie na muno ibu mundu ethwa ena typhoid kana mundu ena brucella na njokitimi mundu ena typhoid kana brucella matuko maingi wiza kwethia ni muwau na ti muwau ni muwau ni wondete ndakoma lakini ukiwa nai njokitimi andu macha na koma na ndetema kitumi nundu esa kwiwa tamu ila wathuma kana lawe kalandi no wa tamu na usagethia signs na symptoms kana indi mundu tha kiwa ena brucella na ena typhoid esa kitha matuku maingi usagethia buni oburania saingi ndokola ni mutwa we ba sati mutwa mwingi muno na saingi ndokola ni muongo ati mwingi muno na munini na saingi buya ni kuburania no ketsethia alale munini ewe buya la bona na matuku maingi ndio thichone sa no kala matuku maingi utathicho kitha na thicho kitha cho chake ni chumu those are typical signs kana ni mundu ne othwa akiwa ena brucella na mundu ena brucella kana typhoid tunataka kwa ni brucella kana typhoid utathimita na hicho kitimi matuku maingi ila mundu oka ena ajala nebu ila mundu kwa zanu kwa nikabo kana nuko gwewa petwa pela isi muno lakini wacha buja kunyo kunania na wiwa uyala ni mutwe na nuko ni muongo na timu no hicho kitimi lazima tugumia takame na kana tupote ni brucella kana ni typhoid na muno pa kokwitu then wakamba na Nairobi na Mombasa matuku maingi tethwa na typhoid kote brucella brucella yuma na ila mundu no kunya itesa muchenesa kana wathunywa chai na chai chuki ya ila wa ina samkwanesa ni mundu wa brucella no brucella tukwata kuma ngombene kana kuma muno kuma buini brucella yeto athipo kwa wingi thino wa silent no ndo mzazi ya fresh lakini thino wa kono kwingi muno thia ni tutamukachaka kana kitha pasteurized kana yeto athi samuchena machine kwa brucella not very much lakini it is there ula kwa wingi no nenga ando thina muno ni typhoid kana ila beta typhoid fever kana paratyphoid fever kana salmonella they are all the same na hicho kitimi ila tuthima mundu na tambiro cia mundu ena chau ena thina webu tumusiacha typhoid ila meta window test na window test intika matuko maingi muno na nitis kana nginena opani yura window test and wengi window test ita positive but depend ni level ya ila positive na hicho kitimi uza kwithia pe mutu thima tumita H na O ila wina O uthamine kana ni wethu na exposure to typhoid kuye positive that it mean anything when ila H positive kana O muno ila H positive
tithwa kana mundu ucio ena active salmonella kana active typhoid lakini ila wina O positive thaimina kana ena ni wa exposure to typhoid na hicho kitimi ila tenda kuitandu tuthima ni H kana O ila positive na no lazima tumane ni titer ye kana ni level ye bana kana usitambia kumuita ku typhoid ni wo we kwa wingi na muno typhoid can be very complicated saingi typhoid tuma mundu abothokanga ma kana tukita typhoid perforation kana typhoid peritonitis na nando ingi muno matutia maambia kola nebu na mena typhoid na mebotokanga ma kwetha ma ni matonangwa ni chao gituma matonyangika nondo typhoid muno thini thithwa na itau na itau isu si tonanga ma na mundu akithwa na typhoid perforation isu ni life threatening na ndo ingine marutia no typhoid ku typhoid ikwata ilikamaani mithini muno nibo muno ilikamaani alama nini the small intestine ademo kana wethe ni method of perforations na method of perforations kana mapothukanga andongeni matutia nondo that's emergency na ila was leu wo mara zawa ma ni wata na muno na chokitimi leu wale kuthantiri wa ma wo mara because of the perforations to make acute peritonitis kana was there mundu ewa ayora nebu muno na is very sick it is toxic actually and it goes to shock kana we say there I can leave us anytime na chokitimi typhoid is a serious disease na chokitimi andu onde embwana wala nebu na wa ibuja kuipunania wa na gasi saingo kita wina no chocha ni chumo na changi no kwitowa is no sio kati ma typhoid na kana wasa typhoid is easy to be treated lakini is a very complicated disease pe ando ingi muno tisi matutiete na ando ingi maketha in ICU na makaitwa kilukiasa muno makeso bwa just because typhoid na ni metho mapotokangire no typhoid ko typhoid is a serious disease tiondo and mamosa lakini almost 90% alama metho na typhoid paino metho da makiwa we muwo na ndo muwo za we muwo tsaingo kiza we want ibuya kwetesio lakini most of them dukoma ndo wa typhoid in most cases mulo koma na typhoid ni wa acute singullosis kana acute salmonellosis lakini muno andu ingi mawa typhoid kwetha no minded yes ninekulio yeah babika waba wa typhoid bika ukethia ni ya ma ukethia ima buthukanga ni kumaanisha kana mundu ni wewe MO na maosa serious kana ethi tundanywa kindawa na bae mobo kana nywete na wanusu babika waba nundu typhoid andu ingi mailo bwa typhoid yes that's correct 90% ni maboa na 90% maidhana thina lakini there is 10% kana ndo nini embwana ndo yana ando 10 nimedhana typhoid na maikoma na hicho kitimi matuko maingi ta mundu lao ka hospitali kwitonza mbezi na tamu sisia na tamu kwa typhoid wa thina nondo that is ni thina udhaipo kwa wingi muno tumya akomen kana ndo munenge ndawa mwekibane kana beta IV antibiotics ando ingi manyusa ndawela chanywa na kanyo izu si kwa typhoid muno na hicho kitimi typhoid kala na mundu muno na most kana typhoid ningi sithwa si subclinical kaya we muona na bayindo ukwewa kaya we muona kina bayindo ukwewa na kile binda we no wonder nesa and there is nothing which is wrong with you ukahaja ni muona saying kaya ndo ndakoya saying we no byobu lakini timu ingi muno na nicho kitimi andu ingi mekala na typhoid kilunkia sa muno na nicho kitimi webka bantu kutana mapo tukanga muno cyane la nini andu ala nini nundu mena bina na kukoma kwa kana kanini muno chana si school ino chana singi si school si do the typhoid perforation muno chana si school between the age of 10 years to age of 19 years chana ningi that problem in fact ningi ni tukoma na in the wrong place no tukoma na ngeka the postmortem ile kana kayawa na ke school na neketwa most of the times the teachers are in problems kana nikavaluka kana kati nani nokeze that tiko valuka ni typhoid that na kona nikali nakini wa na nikekati na nikabidwa muno na nikavaluka na kavaluka nikathi nundu is quite serious. I've seen that's ninge muno ndeni wa school both primary secondary schools boarding na hicho kitimi matuko maingi
nucio ukesaithia ciana ni ciathima typhoid muno nundu it is not good peila iwa ukesaithia ni ndwau na peila wisaithia ni ndwau lakini sina cio typhoid ukwata woni typhoid kana brucella nundu wa leu kwa moto wathukanisia hii kiwathukanio cha typhoid na brucella typhoid and brucella they are both so then ni bacteria lakini brucella nasia indi na mimi kana ziko kwa wingi mundini wakamba kwitu na zipo kwa wingi masaini nundu mansalia itesa muche na itesa muche nesa kana lia whether ina samtu anesa ya kuikoni na ina hetele kasamu kanesa nundu brucella muno ithwa ng'ombe ne kana mbuini na zi ng'ombe ne kana mbuini wetha imbui kana ng'ombe ya kuebu no lazima ibu isida ni atambaika ni aboti infected wa brucella abortus brucella abortus ona mundu muka ethwani akwata mundu muka mundu muno ndatono kwebu nundu ezeda abortion nundu ikosi ya ng'ombe kutambaika yes ko ng'ombe ni puna na mbu ni puna embwa tsina brucella na jokti brucella ti serious kote typhoid nundu the brucella ni so much subclinical na kita cause the mundu saingi nukutambaika matuko maingi na mbwane ng'ombe ni kubuna ko that's how it is na so the bacterial infection na presentation is the same nundu si affect aibu na we were the conditions are almost the same na jokti to differentiate ya ethiwa ni wathima thakame yes ibwa wathima thakame na brucella tuthima thakame thakame lakini saingi typhoid tuthima thakame muno lakini saingi tuthima cho tukamana indicator tukika ilaita stokacha tukasia kana the bacteria ile cause ya typhoid ila ni salmonella kana zipo kana zipo ko that's what normal do utanaendea daktari wasia brucella yuma na muno na kunywa iya itesa muche nesa exactly. No kuya nyama itembie nesa no yete brucella kana typhoid any of muno mindo ila itenza muche nesa nama inde bibi nesa kana nama mbithi tinzeo nundu ne kwa brucella lakini nama timuno muno thiya brucella ningi pa kwenda thiya ila waya leu ute mubie nesa kana leu wauwane mundu na brucella kana we na typhoid nukwata wani typhoid lakini muno mkwata wanundu akwatanga ule kana akwatengesani na woko ya nesani kana sikochuchu kiteke thambe nesa na chokitimi brucella na typhoid ni mundu akwata wa aya it make that food and mouth disease leu wa leu na wamunuka nundu utaite brucella yikukwata no lazima uze nekanethe na lazima uze leu that's food and mouth disease na chukutimi andwa ingi na kula kuthwa na brucella ni kula usethia na brucella na typhoid usethia ni kula kuteku theu nesa chukutimi kuya mukawani muno na andu on the alama thukuma mukawani ni mathima typhoid na brucella and then amoebiasis kana mamthekana mena nundu wathikuwa ni mundu wina brucella kana typhoid ukwate awabubu na muno andu makwate ni brucella na typhoid chathini nundu kwithwa andu ingi na leu kuna andu ingi na ndu bimeta andu the masani na mkwete kuthana kana mucoka ilobi ilobi kata andu mayosa masani maitha de madela no kwithwa mundu ucio no thambe ni muwau na ya is very contagious typhoid kwa muno andu maikithia uthemu na leu yuo ukabia na nduketele uboe yewe mubyo na muno ethwa ni nguku nundu nguku ni ethwa high levels of typhoid kwega tukioselela uba kuwa leu ukabia na we mubyo gendo tuelesie ndi mundu muciacia waile kwika na ndi muciacia witwe kangu tungia mubya nundu wa kwende ya kwithiwa na itu tuyamba kwa saudi umo wanda tikanini itu cio kithetie twende na kwibundisia igulu wa typhoid na brucella tukathibasa